Risikobeheerwetgewing verwys na wette en regulasies wat vereis dat organisasies sekere risikobestuurspraktyke implementeer. Hierdie wetlike vereistes help verseker dat organisasies voldoen aan veiligheids-, nakomings- en etiese standaarde. Wetgewing oor risikobeheer wissel volgens bedryf en geografiese gebied, maar sluit tipies regulasies oor gesondheid en veiligheid, omgewingsbeskerming en finansiële verslagdoening in. Nakoming van hierdie wette help om regsgevolge, insluitend boetes en regsgedinge, te voorkom. Voorbeelde van risikobeheerwetgewing sluit in OSHA-regulasies, Oshipatjonal Safety Antjalta Administration en die Sarbanes-Oxley-wet. Wetgewing moedig ook deursigtigheid en verantwoordbaarheid in sake bedrywighede aan. Lande het spesifieke omgewings- en databeskermingswette om korporatiewe risiko's wat verband hou met besoedeling en privaatheidskendings te voorkom. Om op hoogte te bly van relevante wetgewing is van kritieke belang vir besighede om nakomingsrisiko's en operasionele ontwrigtings te vermy. Risikobeheerwetgewing verseker dat besighede voldoen aan noodsaaklike veiligheids- en regulatoriese standaarde. Deur aan relevante wette te voldoen, beskerm organisasies hulself teen wetlike en operasionele risiko's.